Welcome everybody. Welcome. Thank you so much for those of you who have joined me. Um, I'm going to preach today, but I'm going to preach in Dinka, so I apologize to my English viewers that I'm going to be talking in Dinka, but I've been getting messages from my English viewers because they noticed that I preach, but I preach in a language that they don't understand, and they asked me to see if I can translate it. And I told them that I will work on it. So I apologize, but next time I might preach in English. So we chakalora it, we coach ben, we coach ben ba and be join. A kam ngod walk what it. And be dita bakeretene. Echa kor bating mana de kanong tubananga youtin kanong music banaker but I can you. So wabakera to go on there work a dear care teaching music appear the rate lakin I colkin in a yoki in do to there then on in way kertin. Din bakeretene edit ngadi to draw kudiak edit to draw kudiak we coach ben waben yala indabu pion ku bujala twenken wait aran jamatene ani chola yang ajang ret kurin chaba ka bel wela la chan mana koi ben non koi wi ben ka chin koi wi ben eran to ka chating ku koi ko ka ken ka ting. So anong dear kiritene ya de background ka dear ka dur cuman war channel wel ngadida kadang internet tiang ken dear ke dear ka ai dear jut ai che dear ka akan ka konping but ai cha ka tau nya mana de ke dear ka dur tag de bi ko we bi ka ngai ping ku ka ngai ka ni ko bi ko walk ko bi ko we ka ni dear red dear jut war ke ker ai walk ko teron che do ja lu ka ken dear jut a ken ku ke bang ade a ken ku ke pyo so what you don't kien kwen bela khasana ya kan che dung kien red dear juti but an yar ke ku ka ka nye ke red dear cock ake god akaya ting yung lwel ka so chiman chane lwel wabin yalin da bu pion ke bayan tene wer nyalik yen ka kar ba bi share kan week anche bela gaw ma ban nyale chelon de bela loy ke wabela muwe ko ka cha bela duonom ku yen ke chok duon ya di te jamle ye chue ya mete da ya re ke dinda ke pieti chi wok mam yu kulu ne tiene long do de pyo yu ku ya gum ne ka chu ke kor a chin pya den yu ku yu e chi wa ye tiene long nong ku tem ku ka dom wok tong ka dal wa ba ku i du kurut jog ye ke tiam yu ku bang di tiene long leu ku ma dan den yuk ran kon wong
chuen nhom nhop wo nhị yu ku bang đi tiền nè long yu ku nyop ku tie ku piot na ka dia wa yu ku aj ring ku ru du luang de nie yu ku bang đi tiền nè long yeah bang đi du tiền nè long na chẳng một biểu trên in manin a belum ku ye igel in bedo de pio jaliuk. Okay, so edin I chakir edin piataret ku achin music ka kerat ngai ping a piat but nyale be you know ache ke rur yinde nong rur piat ka nong rur acha ka ko ke pinnam but as long as bin nyale du dor yipyo ban nyale du bador ka yin chin problem edin eker ku kanong ke keren edin jam na nong ku dunwani nong babal ku kin ben nyalin nom ne long ku kabu ping so we koi ben we chakadua le charet ben chen we ben ba en be join ye kole tag de chabaga warit ne witi but I can get in knowledge yen ke ko kon ku yen ke wajwa e ke bi a wood ke bi ping so again we ko ke bon ya ku we chagao rin che a cha ka le ne an kai chola yang a jang ret ku ke bi en te ne ye kole ani ko wi ko we ke e wer ne le chen ke be ta to ko ben ku ke wer nyale yen ka karba bi share kan week ye kola so ka ban jam ye kola akin bung tung cha kwen be ke bung balwele la kulela bung yen ka ban wetin ye kola lakin anong bo ben wo ka pingtin tele wit ke la twen ala ke ben wa jamtin ku ka cha gon ya leten cha got etong lengali te cha le what is prayer and why is it important yen ke ben wa jam wa be jam ay tong jeng cha got ke le de long ko you know or yung we de long ku yung yen long yen ya muhimma ret nangwo ekene yen ka ban jam tin e ko le abi ko ko we ka bi ngai le ko le long ani ku you know why long but ke where ni ale che share tag the non ke ran ngai ping the way che mandien ya le to kwenen bible an ran miet and ye long taban work kersano ku special work jeng na loran kanisa kin long ku kin long kin ko tin ke lang ku yen ke chira loy no ngen tag de non ko we ke che ka ngai pyo jon ngade yi du kor ku jela ka ne chitom pyo ke but achin ke lueza karotin so long dien yan long etian ko chi pieng tin ke lang yen ke yan long but chiran chi jal kon chu jam ku le e bo wajwer long ku bo le long ku yong yen long ya muhim chiran che kon jweren so ka yen te yen wo ka luitin chiran ni chen especially en ya jal tom ruoj dola ya na non ko ko we ni chena pet ka pet ku na non ko ko we be ngai miet ni ye ko le ka ni ka pet ya da long
war yan lo ane lo kanisa ke ko ke pani na lar kanisa ko chai ben ano ko ting ke nyu ko chin ko ya ka ting ke nim gor pe ka yen kene e koi e cha da le tek de ka ngai long ka pyot ba de kirani ya ting ke nam gor pe e kana le jal e che ngade jal gol che long jal gol ka kanong ran ben ku je ko chol ku le na non ku dun kor ben long non ku dun kor kin bar twing ato kanisa ajuchi ko cha jala twing ku jaran to ge long ran ben che long to ka le ran ben adu ku le nyu te den chen nyu tin so kene ye nyuot mana de ke long akene ko loy fa mo apet because long e muhima red so long yong yen ke kar ba jal kon loy define long yong long etong lengelit is the way we communicate with our Father in heaven edel yen wo jam kan nyale cha wada so wutene pan pinyi tene te to wotina ya choi pan pinyi na korba jam won ran kayin non ku dun korba leran kayin yuran telefon ku jam kan yen or balo nong ran bala pan ran ku bala jam kan yen or baran chol ku ba jam kan yen because anon ku dun korba leken ku ping yani chiman ping wen na kar ba jam man kan ran to Africa kan lum telefon ku yo ku jam kan ran na non ka kar ba leken ka leken ya ten so yen ke ti yen wo ya communicate etene pinum because why routine why will kwa yo ku ping ku why die create da bene physical create da bene yo ku ja ku create da bene yo ku ping lakin ku non ka panyal nyalen de panyal a chu team kuna chu yen team ko wo be communicate ken yen de bo ya jam ken yen de so ukene yen ke long so long yen wo jam tin yen wo jam ken nyale yen ken yen ke long so kun nyale a chu ping manade ke long ye ping ku ka chin ki ping aye Bible le ke God is omnipresent yani achin ato create benachin to live in thing so ran ben ye ping ku ka chin ya le che lwel buya ben ye nam na long nya le che ke jam e buya ben ye nam long so yen ke long so why do we pray aben whopping thing ya chiman channel wel ku le ye long yong ko chu ping ne why do we pray yong yen wo long abu ping ya da the ben wo ping tin ya da how should we pray bu ya long would ku kede da is God hear our prayer yen ya le ye long the ping nyalik of course a long da ye yen ya le long ping e kana ben wo ping tin ku kanong koi na long ke long den ayen ya le ye dunam a ben wo ping tin ya de kana because anong koi gi ko walk rasanoi why long a rate walk especially walk wajing why long so ke ka ben walk ping tin ye kole
So why do we pray? Yung yen wa long. Ekene adil ko gi ke walk adil ke nyi. But epiat the word ni alibi share cha na nong te tiene ke rong e ping ke be ping. Ayen ni ale che ye lwe le na nong ke karke. Ke we ya ke benanam ne long. So kene achi chi Bible lwel ku ke chi ni alinda pan ni ale privilege yen walk kene chi yen walk na non ko kar ke we ya ke ben. So what you ran ben non ko kor non ni ale ku non ko kor be ti wala kor be long ke den pionde ben kor be jam ke ni ale chi yen ben yen no long. Ye chu krto wan to entene pinam. Wan yen ko we to wer ni ale ye chu krto ye long ye chu krto ye long a chi Bible che le wo ke ye long ta to ko ben ku ke ye ku kanong ko yen ka long were che ben anong ko yen ka long were che ben ye ni ye chu krto ye chu krto wan ye long ko ye chu ye long because chi chor bi yin ye chu krto on to en pin no meten on nong en minis to en pin no men ko le wer nyali ye long bi chur bi yin bungul bi chat ye long bi chang de panyal be ben pinyeten en on walk ye long ne ka ka tip ye long ne ka ka tip we long ka ka we ke ka ka a chu ka tingon ku ka chu ka ping ya de Bible ku ne ke cho ko dutu cha ke long red ku long ko ai long ko ku ka long ne ka panyal na ting Paulo na kwen le jot ke kayuk mana daga Paulo ye long red ko so long e muhim red why nearly long so why jamani ne channel wel yong yen wa long why long bin nearly bu wati why long bin nearly bu wagel ke ka ai nhớ ke why long bu cái đằng why nearly door why long bin nearly bu thua jong di la jik why long bin nearly che bu yen piala go why long ya de why long the look you know why long bin nearly bu pal karai ko bu luak bay ne rechi why long ne ka group ko kan tip ko so create da ben yu ko ben nong nearly alwela bu ya ben yenam ne long so ke ka yen ke reason yen wa long ku ke ka abichir ke anyi ko wi ke weg lakini non kai muhim be ben areta la abo ko chane ne ya ko ne ye long ku long dia ene ye long but ene ku long be dap yung ku beran ye long de ene ko tompin ke lang kan lang ya batamane apiat bu ping yung yen ne ale luel ku yung ye Bible ye luel so yen ka watch ping yung yen wa long aye Bible aye luel Bible aye luel we do not receive because we do not ask so na chi long
ku kanon ko ji ko walk tag the kilo to ka na yak long dia jel la jarat bi jwa arit war chen chan nyal jal gam ake an ken an re nyal no ene la lek lakin gam dot ku jela gam yin nyal gam yipio wa e kene e chito so ene ke long arit an le balong once a month one time pinam akol kok an le bachula long time damandit kan chelang but na kien loy kana kayin yin ke piedu no kor e walu zalum it's not for our benefit I can chu nyali biati because anon kai wadal non kai wadal ku kanon ka walk ngade anon kai wanwan non ka wanwan tene pinam badal ko ku jela ka piedio ku ka kor ku ka ko gu ko kan tit ko bana kilong en ke ki nyali ke chilele you do not receive because you do not ask. So we muhima red yin ran na kilong katam bayalong long yada nyal the panyal e ko kon na ku long to kuyin long ku to kuyine to bin long tin I keep Bible le walk le you know walk akol ko na chi walk ku ben walong but jong di lejik e wakon jong di lejik e wakon along on our behalf ye chu krito along on our behalf so we privilege dune ngadi dune pal na chok kui to bin long tin ku ka balwel kin ti nyale kin ti jong di lejik yen ke communication kana yin ku ti koy kok belong yin ku tinyalik bi pio chalong because du tu jon ake ye chukrto tin ke ye long para ke ku long e ku ke go ke ye chukrto go ku ti lel ke le pio ju wa ko long go ye chukrto go ka pio ku long ayo ku lele ko wa there ay lela le awaden go ye chukrto go lele ya ka lela awaden tanyal rin kwa be ka yariyo cho chang du cho bo ye piondu chalo ye pinam hit pinyal ye wo mio ne kol boya cham o pol kare ko chiman ye wo ko kare lo wo pol dunu wo kyo item ye wo lo ne krach chenge ku du riere ku du nuome ku du ater amen so na ku long kayin ti nyale because ke wet ko na ke nyale ki go nyale go ko kon so we can a problem. Nyal in the pan Nyal is there for you, and he's here for us. He's here to help us. Kubuwakon. So create do ben ye kor, ye ben ye nam nalong, kuye Nyal itin nalong. So key muhima kenitene. How should we present ourselves before God during prayer? Bugya ben neneli no mood. You know kene muhima red. I chu tomting to later koi luek yin lo koi ko kai ke nim gurpin ku kunin ke kanyin ku lenka ekene ato non walk ya walk wajing so but buya ben neneli no mood. Ekene e muhima red. Mit ke Israel on toke sarai ake yene ka weken nyai na etokurun na che etokurun te benele ka bo nyalinum kubeka bekoi erene ye ka koya ye ka loy but before ben ke ben nyalinum yen ran
Ayen ay ketil. Aketil buko chechem. Buko diaw. Yin ku kareiku. Ba diaw nyalinum. Ki yin ngote lo ki yin ken ben. Ben nyalej bi pal kareiku. Ku ka ke ye cheng chwel. Baran ba let piet ke bebe ku tew chwel ye ko. Ku baran berot poringet. Ekene kur pio. Humble. Kur yin pio korpen ne nyalinum. Yin ben kin kipio kin yin ben kin kipio wiping ku yin ben kin iranyit manade kin in tuwe ku yin kor nyalit bi yin kon so yin ben kin ay lel nyalin pan nyal lel buya ben yinum chimane mit chimane mentin kor na bi wunna mamane ye ben de ben ke chepio kwar penyarit ku ke ben ke humble ku bi ku ke wunam ke mit pio ku ke ku lwel ke den kor belwel alwel ni alek na buku yenam ne long ko woy be ya ben ko woy humble ko woy chu pio wiping keretil abanjal be jam kulda. But one of the important tung kai muhima retik to be in nong nelik to bin belong nong en ke bin belong I chin alenya pan yale chulele adekulele le kanong kache benbay I benbay only to til ran. There are things that only come out when we fast. So long muhima ret to nongen ku kor ku nong nyalej ku walk anong to yen wo nyalej address yani achir nyalej de pan nyal anong titles de buya address wood pinnometena na lor makamanum the lady in makamanum bala coach gardenum ekanong to yin gadi chaltin ayelwel your honor etong lengelit ku kanong to yin bany jimane banya America anong to yin chaltin achi cholerin ke to en to ke chin yenum achi cholerin ke ran ben man to America tena Biden achi chole Biden I chole president Lele President Biden so ran ya address a title de na lor e makamanum ku lor ku kache gardenum ku ka chi chol yorana ku yin jam dun jemintin ekene kayin ken ben kin kipio korpen kayin ken ben kin kipio korpen but yin ben kin kipio korpen ku bakriye ben baloy kin kipio korpen en yalinam ku ban yalaj bajal address so nyali chakor buya ben yenam ku wach wo pio korpen yoku ben yada kawalej because nyalin da pan nyala non ka juyi ka loywa an ko non ka juyi ka loywa kiran wo ku ka nyike ben we ko dai tene ku we ko e kersano achin ka token walk
cái tin to kan wo ka la liu kriye da ben e ben nong nyali kriye da ben e ben nong nyali chawa so na ye kriye da ben ye ben nong nyali ko wo ye ben ye nam with thanksgiving alwel sama alwel yak ben e David bung David na kwen kien chogdi te e bung David ka jam na baka na bam da tok ke we yak ben ke leke na yak ben na rong date ke we yak ben ke pianka ene ke ben yen wa ben ne alai ama ni na tinga lo yen ko lo kanisa way ket way piun way long ku yen ke chog daman kini lo kanisa ka ye ko loy bai ye ko loy bai ku ye ko loy to yintin eta to ko ben ache dururi batit abaja lo kanisa yen bin nyale jala pion wache batit agut ben yom lad ben yen bin nyale lech no kaka akor be ya loy daily every day so yen ke ben walk ya ben dun kuro luiza la mu ka piet kinyale ke lewa ache luele le yak ben ne long ko kriye ci ben yak ti abi yen we ku kabu tingala e kana ben wodi ke wa jamtin a kin ya linde pan yal ci wog yen e ke piete ko wog dukurut luye ngade dukurut luy zalamu so yoku ben ne yalinum man chen wo ke ping ko ci wo piot por pin yoku ben ne riu yoku ben ne yalinum ne riu a kirmane you know wow you know ku kor non ko kor non wun ke chu ben bi ku nyu pin wa to wa pan jing aba choli chi wun ran yin chu nyu chen nom kin chi pio wiping ku chu jam ne riu ku ke baba du wudu ne di tini tene ne pinnam ku na je la baba du nyala yu kin be ben yen namude way ben ne nyala nam ne riu bu nyala bu yari ku bu nyala bu ya address ne title ka war pan jing ran na yetom pinga e chol ajak batanon warai ke kuna non warai ke ayemet ke chol warai ke ben tato ko ben lorin ke koy ko kay mar so a title den ci yenen nyalen de pan yal na buku yenum abu ya address sa pet na bar yenum ku korbalong cuman ne channel we na bar gad na makal we yorana chaben to tong den jeng kriye chaben ran ben ben salfa ben yinde ku ben yinde a tag de to ko lo ko jogro tag de betong dara jam ya lakin ke koy ke pinnam ayoku ke chol ban batayen ya le che le woy servants woy servant ran ben ran de loye servant ya loak ye chukrto won bi en pinnam tena che le ene che bo ba be loy ene bo ba ko be loy so na ye ko loy servant e ngade president ne ko loy ke ena ya loak ku yen ke chok ko ke kanisa a ke ban
aya lwek but yen ke yen tong den jeng ran ben e chol ben but to ben walk nyale lo address bar nyale nam nyale ai chol Jehovah tong lengeli ku tong den jeng ay ku chol Yakoba so na bar yen nam ku le Yakoba nyale cha wada to kor bin long kayin nyale ay address the title de Kimane ne yene lwela gadi chol yorana ka lwel ku yorana nyale inde pan nyale ay address te bi ni yenam Yakoba nyale cha wada nyong de er nyong de kuy meleng de melek bany de bany alpha and omega alpha and omega hey lwele twing ni ke twing kuini ke chan or yini ke goj kuini ke thok una tie ku dor nyali nong rier ben du chang nyal ku pin ku bar ku katotin ka dia nyali ko pio nyali de dor nyali de er logic loging de rem abiuk tuk kun de tian nebidia meleng dia benda duluang da titles kujela ka piet yekalo so ke ka yin ka gol ku ka yin ci ben kin ci pio korpin ku ka ye address according to ku korbati na ye koñ korben nyali ci koñ ka yen nyali nong rier ben nyali nong rier ben ku cinga ter ku lejik a korbi luak du luak ye cu krto du luangda so ke ka ku jela ko gwi ko tong lengli ta ga karet so ke ka diang cha ka lo translate tong jing ku ka gwi ko anye ke yada tong jing so na buku nyali nom ko way ben ne riu way ben ko wo pio korpen way ben ko wo lang so yene ke ben wa ben nyali nom so buya ben yenam ko wo pion ya ben yenam ko wo ker ayina to pandu kunon ko kor non nyali che kol ke yin chu pion ku mere pio lin nyali chi buya ben yenam you know ko wa mit pio ta chan akol ko nyali inde pan nyali chin ke yenwan alo there is nothing too hard for him so na cho nan ku du nwanin ke yin bare yenam long ya long way long gamadet way long ne gamadet ku na yera ne che dai ngadi dien war ene che wita ko en chen benang pe man ene che wita gamadet kriye daben ayeko loy gamadet ku ene ke chok long ayeko loy ne gamadet na chin gamadet ka long a chin te tentin chana yen ya le pan ya le yelwel
we cannot please God without faith. Watch low bunali tiang pio tichin gamadat. Ugamadat na kin na kan ngayu war ka yin bedi kin du ngadi wedien war kan wed ko bala ko ngadi ko bala ping. So prayer way ben nyaling nam na gamadat ku gamadat ban nyalich pagam ku create ben ay gama pio na jama kol ko kulel ke pio wonon ko wong na wet ku kalwela ke piondu balio nyalich but ke pionde and physical pio. You know, wonong ruo ku wonong nyet ku wonong chen ku wonong tak ku jela pio ke to can walk I organs to chinale ke cha walk but ke pion chi cha walk yen wa jam pion a chan jam tin ku ka ban ku beladu ku ban be waiting yen ale ke ye lwel ke to yi pio yen ke ben be yi to so ta to pion du yen ke ben yen ke ben be yi to ke to yi pio ku ka ban la du ku ka ba be yira pet go ya pio go ya tio walk coach alwela we are made out of three why one on kan ke diak one on go ye ting ayak ke jam ku we ayak ku bible le jam tio ku bible le jam we so walk ya the way tip chaman yen walk to wapin no matene ko way tip ku nyalich way jam kan yen through our spirit through spirit yen ka yen wa jam kan nyalich ku yen ka yen wa nyalich ping so what you lwel mana de ke tio ato na go it a long thing ku tio yen ke jam kan nyalich so and that is all walk ban chu ping war ay ka lwel mat but go achir man hut won dun kingin tin ku jel tawur jalal wela ke pan ding ku ne pan ayak ku yin tawur so yin ka chitio ko won dun physical hut yin ka jel chir go so ke ka aban ke bela ben ku ka ban ke jam ko ya tio ku go ya we ku go ya go ku go ya pio ku ke yen bible ke jam tinarete aban ke bela du aya ke mention mat wedi but an bela du tin ku ba ka be share ken ko because I am muhimmat het so ka chu ga ping ben be wa ya ben nyalinum to nongen ko korku ya ka ben ya ko banum ka we mit piot na te ken pa ande tok ka we ya ka ben ka we pion ke ka aka pietaret chan nyalin de pan nyal he's worthy to be praised. He's worthy honor. He's worthy glory. So yen kene yen ke ben wa ya ben ne nyalinam. Kuchi man chane lwele mita kachwa e privilege na wo chene nyale chene lwele bu ya ben yenam ku keden kor ku ben bu ya ti. Doke rer beran bla benang nin ke diang nin ke ngwano akor bu ya long every day. Ku buya jam ken nyalich every day so wa chirman yin jam ken mendu every day ba jam ken baba du every day yin jam ken wur nyalich wur pan nyal every day ye jam ken yen every day baba yin cha dua lech
ne kai dun chin pio kai chinen chating kul chir kul baba yin cha dua lech egel chinagel baba yin cha dua lech ne miet cha yenen you know ban bad you know keka because I che kaku you know nyale che yen keka yen was so he's deserving a can be adua lech uh uh Aki Bible aki lwele yada aki lwele le buya ben nyale nom was confident. Buya ben nyale nom was confident. So kana abakwen tong jing lwele yen yukurut chut tetiak kana tun da tie ningin. Bu kaj de pyo yuk. Kubuk apie the queen the walk yuk ne yuk ne kedenge you know ningi cho cha thiang tene yen ato bung Hebrew 4 kede cho cha thiang tene da Hebrew 4 kwan ci lo internet nyen kwen ke te bana yutin Hebrew Hebrew 4 verse 16 kukat balwil tini yade tong bakwen tini yade tong lengalit so alwila le yen yukurut chuot te tia kene tun da tie ningin bukaj de pyo yuk kubuka tie de kun de walk yuk ne cool dengin so kana yen ke te yen tong jeng lweltin yen ke so lwela buya ben nyale no was confident ko way very confident chu be ya ben lwela buya ben achi tong jeng I think confident achi chole ngin akar bating tene na le baenge queen tong lengelit tag de bron ngai ping pet tong lengelit non koi kok so cho ting tene Hebrew 4 NLT so Hebrew 4 alwel tong lengelit alwel le so let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive his mercy and we will find grace to help us when we need it most. So we can NLT. I know a lot of translation. Translation kok I very simple. I can make very simple. But koi which I queen King James. King James aya queen privately. But aya ngade analo a translation kok to koi to can and ping a pietachan. King James a very difficult. How should we pray? So woman walk buya long wood. So long kaka chuping ye long yongu ku yongu yen wa long ku buya ben nyali no wood. But mane buja long wood. How should we pray? How should we pray? Jamani ne chen wa kalwelo na bar kayin kon nyali akon address
nirin ke ba chola pet ba address titles ke you know chemane ne chen wakalwela na barre mama dunom mit ku man we ko nang mithe mete ben mama baba achi ni cha chola rin ku chola mama baba because it is it's a humble it's a non cake a non meat kunong worken kunong merken ke piataret a yewan na chol mama durin ke kinak a chol baba durin ke kinak because it's a way it piat be men to be chol mama be men to be chol baba you know ku yene ke chok na buku nelinum kalu ko address a piat kalu ko address a piat but eto kukene alwele na lenku ka wayelong ne weden yalich yoku long ne weden yalich kapiet kalwel be kalo so nyala in the panya le work promise ku kanon kapiet kalwel be kalo work kod bu ya long wer yalich ku kabu ping yung yen ya muhima rit yen waglong ne wer yalich why long ne kapiet chen ka watoni akirmane let's say example ku tungoten ka kor ke ko ke jalaranti ka jelune jel yokulel yin wendia alwel na lo ting mi akin ba yen gok you know gok ato gok bin ka tik so yongu kene wende achetono manada ka gok ato telen ting mi ka gok ato ku ka be ka tiating de na lo time wene ben to chen yarandi ta ka kor betik ka kala ben wunam to chen ya jais kala ben wunam kulele baba an chidir ku an yarandi ku keta dien ti ka ken an kor betik chalwel wan una kita dien ti ben kin ba yen gok ban ka ti do you understand cha ting man because ka on chi wun lwele yene ka chibele wun ana de ke chalwel una la daman dien ti ben kin ba yen gok kalwel wun kulwel yes kene chalwel ka wun alawo ka le ka lon ku gem ke etike so ukene nyalin de panial anon ka chen ka jam ku kanon ka che ka lwel ye be ka loy wok moy ben nyalin nom ku lanku ne ke ka piet ken ke ka che ka lwel e be ka loy wok a che lwel ku lwel we ba ka kon enemy na che ko ka ter ki ben ka we ba ka kon ku ka chen ke bo ye na lo kra ter le ben kin belong with kin bo nyalin nom ku lwel baba ko ka tera ben ku ka cha ka law so ukene kada tin ku bung ngade wabe ping long Jehoshaphat
ku ke long ka akor ku bu ka ya ping chan anong long yen ya le ke ping ku ka bu tinga lan ye long yinde yen ya le ping ku ke ka akor ke bu ya long wi ya akor bu weden ya le en ben wa ya long we have to confess the word of God, to pray his word. So when Muhammad read, because we believe in the word of God. We believe in the word of God, and we believe in God, and we believe in his word. So tinku Jehoshaphat. Jehoshaphat ngade melik meleng de Judah. Melik meleng Judah. Yen pan Israel on chen nyali chen ke lar panamon chen ke lar tin go kula ku tek ke yi a ke yi bite wat ke Israel ay chol Jacob kwa chen nyali che be wari ne che be chol Israel go wat ke tier go kula north ku dong wat ke ro dong ke south ke wat ke ro chi dong south ke ka bia Judah ye went to wet ke Israel. So Jehoshaphat ye melik ye win be kwat Judah. Kwe win kwe win David. So we kwat David line David. Yen ka na ye wuri ye melik ka winde along nyinde ku ber winde nyen lo ku ber winde nyen lo. So Jehoshaphat eto ke meling Judah eta ke yen ka chen koi ka ter a che jortong mele ke diak kana to bung ngadi ato second chronicle second chronicle a che jortong mele ke diak ku ka ke gicheret ku Judah ko on kor akeli go to glabe nong Jehoshaphat kulela la amelek ke diak nong yi Edom ya muna lela ka chi jotong go ye ping go riot chane ni mana de ka tong ha chilo kwa le kana go riot go mit ke ngadi go ka chol go mit go ko chol go Judah go ka chol mit ke Judah choran ben kulele baka ni kulele enemy ben koi ka tera ben come let us seek God in ke ye tong lengelit to seek God ye lele walk buku nyalino but the core buku til Baran ben betil ku buku long so wukene ko cha be ben aguti diar ko cha be ben ku til ko chiran chem kuna ye cool after chen ko til go ko jal ben yakolo yen ke lwang di don chi ngade chi yen yalich ku jal ko ben ku jal Jehoshaphat je la ko nim ku je long yen melik yen kalang a cheran de lang yen kalang ku long de ne long en abu ping te de ne long en tin abu ping
because yen a lang wer nelich alwela yen ke ne achu ping ne alwela go Jehoshaphat go rio ku kene e lom tong padang chan e le ter second chronicle le ter ku le ter akira dwar ben nang wok anong ka chiro dwar but anong ka jwi kiro dwar alwela kulang kulang bin yali bi yerier alwela go ko chol bu ko til ke man ne channel wel bu ko til go ko ben Jerusalem bi bandit belong ku kut ke kanim ni yakalo tok so ko cha be ben chol chen ke chol ku til ka ku na chi til ke jel ben jel ka nim kot ku jel ka koch yakalo tok go king yene Jehoshaphat you go jal ben ko nim alwele long de ke nyalen de kwarkwa lwele nyalen de kwarkwa yene ke ben de panyal kuma jur ke pinno me ben you know ben de panyal queen ma jur ben the way chen nyale address mana de ke yen ben de panyal yetok yen yetok yene ke ben ta panyal ku yene ka ma jur ben ku me jur ben ke pinnom lwele yin rir kwachin ke thong kene yin rir ku kachin ke thong kene yin ne alinda alwele yin chukoch ke pinnom chobwe ku yen wok ye pin alwele yin chukoch ke pin koi ke to pin alwele ka cha ke chobwe panden to ke tin man Israel alwele koi ke to ye pin ka ke cha ke chobwe ku yen kwata Abraham because ke koi ke bo nongen bi e bi jortong na ke che Jehoshaphat tiam e ke chi Jerusalem e chi jor ku ke di chi Juda e di chi jor ku ke di chi Juda e kol e di chi Israel e kol e di chi Israel e kol lwel yin chi koi ke pin chwobwe ku yene kwada Abraham ran medwek bi a pin den agut chate so yin e che kwere da Abraham a cha promise mana de ke pin bi a pin da agut chate ten you know ku jelwel le jelwel ku le ke chale wogon lwel yin chu ye te dune deng te ke tine chole yakab lwel yin chu ye te dune deng ku ke chalwel won unanong ke yugwok ye chok ka ye jorwatong ka ye ngu kriye che ben yugwok ka wo be ya ben etene bu ya ben yinno metene e lwangnom ku bu yilong ku bu yiti so ken ke ting Jehoshaphat long in along
alang ne ki chi ne ale chi luel chi promise non ke chi luel ke cha luel una non ke chi wayo kun on ke nuan wo kun on ke kor bor yok ko wa be beninum ku te ke wotin ku buyi chol ku buyi le ke nuan wo en ka bi wo etena je luel ku luel le ku ka cha luel yin bo kon so ke chi ne ale chi luel bi ben nongen ku nuan ke bi ben bi be ko chi to on ke tina ku bi ne ale long ku ka chi ne ale chi luel ku we ba ka kon a promise when chen Jehoshaphat chen long ya chen long den luel ku ka ne chi Jehoshaphat ke luel a ka ke chen ne ale ke promise mana ada ke panoma abia panom de na ter mana ada na non kanwan ke kunong enemy ci ben non ke o non koy ka ter o non ke chiro lo non ke bia ben bi bia ko ni yakolo no meten ku chol kan yale ku yin e che kwere da a che yin panoma bia kere mitke bata non ko ci ben mane a kor bi wog bi choutin so a long a chuping so why long ne wede nyalech wilken chekele walk chen ko wo promise ka ken chekelwel jamane ne chanelwel kulwela na lor na wudu ne ditin kwa chi yogon kulwela yin mendia na lo dir mia yin wendia na lo dir mia kulo tik kin ba yen gokun bin ke tik a promise alota tik le ben kawa lo nongun kulwel ta dien tik e ben gok war chakalwel yina wa kalwel wuna yes ke chalwel ku gemke Jehoshaphat long e ka chinele kalwel mana de na non ka dalwek ka we ya ka benanum ku ka ketena ku lanka ku leka en ku tieka ku ene ka chi loy ku panum e chinele lwel ben ke tatina ter a chalwel yin yal in de pan yal wu panum e kada so walang believing that God achine ale chi luele kene ke don so walang believing that God will do ke chi luele beloy jaman wuri ne pinom e wo ka che ke bagam because e chi luele beloy nalin de panyal wilken che ke luele ke ga yen wo ko long ke ka yen wo ke yeah we trust in his word. We trust in his word. When we trust God, and adeke kichilwele beloy, abeloy. Kuna buku long, when we are coming before him, kawoy long na wede. Near will piet kinka. So we can akarbe bu pinga piet en wan echiran chela. I didn't know this. Antom ben ku toman nam gor pen nyalen nam o nyalen pan nyal yin cha dua lej baba an kor kan ku yena kan but that's not how it is go nyalen de pan nyal
go jam randeror an che du kare long ne Jehoshaphat go jam randeror kulele yo ke Jehoshaphat e dun riech alwele tong ke kedi God go nearly go do them at the same time. I can long do them yet tatung yet dementung. Kachen nearly long Jehoshaphat bedunum. Kulwil duneriot a tongue a kedi. Lily lord. Go jal Jehoshaphat go jing go jal matic go jalkala. Jakala tong ku ka ngadi kabuta chi jor ku ka yaye chi a pionel. We have to praise God. So na to dun to yintin kwatara be du yin kadier knelik. Rather than be the jockey kongnum. Kana yen la ku kana yen la ku yin la ku kana yin la. You know kai kong nim kai yaka wer ne lik yen we nim tiom. Kayen ke yaka pet. Yoku ne pio ni tato ben. Quadri andu yin pio nelik. Jam when ko kin jam wer nelik. A create ben be wer nelik. A cha na chi ka nelik. Che ke jemin ka yin jam kok chin ngade kachela twin you know koi ko we ka nyeka joke koi kong tom tak ko kiro lew ko kiro liek ku kalam pare so na jel ke leke tong alwela goran ben jen win che Jehoshaphat jor tong go yo ke to ben alwela kar duorot ko ter kerot ko nakarot so anything nyal in the panel a long Jehoshaphat ache ping kukaya act he act right away Jehoshaphat Iran kukachen nyalik achen long the ping so nyal in the panel a long a ping kache Jehoshaphat talk et den yen waka luoitin yen ke lacking ku maybe non ku ken ku understand pet anong long the totena kar ba share da kana wek along anyi ko bi ka wek we ko ka kanisa anyi bun along ato okay long ne Jehoshaphat church ting to no ache choy second chronicle but it's second chronicle malish long ne Jehoshaphat long Jehoshaphat you know I think I missed it. I miss along Jehoshaphat. I told lit there. Anyway, I told lit there. Long Jehoshaphat. Yeah, Charlie Chagar Penitana. But Georgia Ting, because it's always good. Jehoshaphat prayer. Oh, okay. Alwela a second chronicle. Oh, okay, yeah, good. Alwela ke second chronicle chukdi ititiro.
kier gol chuk tok aguti tedia kungwan yen ke ki chating tene ngadi internet nyen so yen ka but anong long de kar ben warut konyi ada etene because wo jam buya long wood ku why yen long ya important so okay so what long alela aywa a second chronicle along na to bible kan yin e ka to second chronicle chug di te doro yin be kier ba gol chug tin tier ku wan aba kwen tabane lek ter so ba taw tong padang ba ting tene man ba ting tene tong padang okay so cho tiếng tene tong padang okay 14 echa tau telephone wait anything yen ke chane tau tin but I realized that I cannot touch that phone okay so alwel tong padang alwel na lo coachien chichol rincha ruth quarping na lo coachien chichol rincha ruth quarping ku puke ke piot ku lenka ke korke ku lenka ku pelka awaken aba ka ping anyway akirot ping apiatene but ye bible ye lwele le na nye kurech kuyuku ben nyale nom ne long abala queen a second chronicle chogdite doro chogtine tier kungwan akirat queen a piatene nongen etong padang but ke ache ye chukoi got what kol kok tok koy don wan mat elwele na kor ku wopiot pen buku wa ya humble bu wopiot kor pen ku nye ku rej ku lenku kanyale abelong da be ping so that's another way yene nyale long da ping so wakene na duku kene chuping long ben wa ya long bu ya long wude ku yen ke kene chalwele wa long wede nyalech yen ke chok na anong ran chole Elijah nyeka kadang Elijah bungda to lekterich Elijah na leng lela ka macha babay panel macha babay ita leng ding ke ding etwenman so ku yene yeran ku ke weden yale ka use weden yale so weden yale is alive ku God move
you know, to lang walk a wet the nyale. Ka chien ben wa jam tinitena is nyale ye long ko ping. Yeah, of course. Nyale ye long a chu ye long a ye ping. Chimane ne chen wa ka ping Jehoshaphat e long go nyale go long the ping. Ye chu krato one a chu tingon na leng ke da lo ratamanti ne ku ne ke chok lija ku ne ke chok ngan so nyale ke longa ye ping so ku you know akol kok ran wo ka le bengai long le belong usbo ke dia kalang ku belo benang ruon kalang ku nyale ke long de aki ngade aki dungnam but aki lwel ku lwela ka we palka no I lwela we should continue ka walang nengu aki anong ran che to aki bible aki lwel ku lwela ka nong tik alwele ting alwele ke ye ben nong judge e ben nong gade because anong ke ye korbi gade beluk ku ke ye kede ka gadi ache kurbe were ping ting chi korbe ping e bena boting ka chi were ngadi ka chi lungu ting chi loy alo ke ting e lokule ben persistent you know na le jaj lele no kala dumia she was persistent I can be judge be lung de ne belu kwa lwela judge lwela ke ye erane ke che ngadi he doesn't care he just didn't care but this woman akin kon coach so kachi bible chi chu kerto chi lwel ku lwel la erane alwela judge alwela ke weri tinga alwela ka chi lwel tinga ke jala ngadi ke you know chol ben kwa kongnum so kaba luokde so judge tinga chi luokden kor so alwel bible judge ran reche na jela beting abeluo yide kuna jela waduoni righteous to panial man la jek kutie kien ke chile bo yen ke ngade ke chati so don't give up but akor balong benang bulong ne delien ale kor ku delien ale kor rej chamane ne chen waka ping bung second chronicle manade ke na nye ku rej ku yoku long ku yoku ben ne ale nom ku wa pio wiping kan ne we will hear from heaven so it took a so is one of the reason yen nyalich yen long ping nong long ye ping kudunum because why long wed why long gamadut so keka kero wed nyalich ku gamadut ku jela pionda to pionda tin how we humble yoku piot korpin yoku nyale riu ku yoku nang fellowship bunang relationship kan nyale bunang relationship kan nyale nyale in the panial anyar walker head anyar walker head akin ki korbo loy ka pep kuke wa loy ka pep I should say e wog loy ka pep but akor ke delden ci loyel e ben wog ya ben no ngin
ku jela chan ben wa ya chat ku jela our relationship ken yen ke kaka ai watia ken nyalich na yuku long ko wa be a long na weden nyalich man ne chana lwele. But the most important thing yada akor buya beninum ko wala char ko wal juwo pyot kitchen rage ku create ben akor baya tie nyalich yen ga bi ni akon ka baloy yen ga bi ni akon yen nyal in the panel. So I hope that this message achakon, and I hope that benang buwakonya because long in get yen wo jemtin. That's how we communicate with God. Ku ke ka ne chakalwel ka nyalin de panyal abuwejwa na non ka chadak ka nyalin de panyal abuwejwa kuna non ka chajwa tin kana nyalin tij bayan pal karaicha because whether nyalin ayen nyalin ke lweli chin ka jwe kutin ku chin ko nye kutin so ke ka ayen walk ya humble before God achan bo wakon bu wede ya lwel yen bo wak ya kon tog ne lek bo ya makar fonde so akoy manong en kichange wan but I think kana yen ke bayen babi share kana week ku en be bela du yaka long en ana lagao but ya korba docha la ben but korba long en kujela koi ke kanisa koi wer ne lwel long ke ya chol lwel ben non ke ter ke coach pan Israel because a coach in like a loy ke koi ke acha ting man anong enemies pin no ben is almost enemy then so anong ke to anong ke ter ke coach walk ratano walk ne like ran ko ne like anong kai ter ke coach but ke tiam chiman chen Bible le la ke tiam jong ra che tiam ko che ke yen tiam ko nyale che rir ko nyale che ko ken walk ta to ben he will never leave us nor forsake us so can ngade yen ka yen warrior so and because it but what one him gorpen ko bulong do kan ni mer ba along ta to ben ko ba nyale ja pion ta to ben rare yitok wala rare when coach okay gur ko wan nim pen lanko ya lek pen long da ne choda et nong in banje dia ko ba una ti e ko dorin chu do ale baba in ya le ko pio to kin wat to wantung do ye chu krato be bo wok bele ka ka pan yal ko bo be ne re wobele ka ke kuju ke gin yakoba nyala inderem ke welwelo ke tene yin nyala bandit to chin what we wanting to ye chukrato wobele ke will piet ke baba will piet ke pid away so yin to do a leg baba ne me the pid away yin tie gin yakoba bandit yin ke ko konto ne le ka chiran wok le bo wedu lwel te chinin baba ko ka chiran wok le be yin yitok wedu erien yin yakoba awut kun che ben bi be pen kwa wut kun be pen kolden ben ke pen yin yakoba ne alin derem kwa nyu wok bu ya long wood
when you walk baba ye token walk ta tok ben ye walk when tong the leg baba could de luel chine luel a kol ko ye ku kuyo ngubu luel but when walk konye long on our behalf. So please Father, help us, teach us how to pray, and teach us how to come before you. We are ben in a mood, kubu ya loy baba, pure to walk baba, kubu the go create ben ya loy, kiche pionda kuye piondo baba. Akaka chakatia in ka un kuwa kujong dilajik. Amen. So thank you so much, everybody. Nyali can wake. Ngat mana deken nyali depan nyal buwa bela muwi kubu beberom. A call to Jir. Okay, thank you. Bye bye.